Srbija će da se zaduži za 60 milijardi dinara emitovanjem hartija od vrednosti i 125 miliona evra emitovanjem hartija od vrednosti da bi popunili rupe u budžetu. Veštački napravljene rupe u budžetu. A znate zbog čega? Zato što strane banke kupuju te hartije od vrednosti. A zašto one kupuju? Pa poslovi sa građanstvom su pukli. Ne mogu više da uzimaju kredite. A ona obaveza mora da se ispuni, da se prebace one pare. I kako se onda ta operacija završava? Pa niste ni bili do banke da zaključite ugovor. Ali kao poreski obveznik i neko ko plaća PDV, vi plaćate, to ulazi u budžet i iz budžeta izlazi i glavnica i kamata. Osmišljen sistem. Kako da se unakazi Srbija? Ajde malo da se setimo šta je bilo pre 20 godina. Kada su rešili da rasture bivšu SFRJ, šta su uradili? NATO i Evropska unija, koga su našli za prijatelja u Hrvatskoj? Ustaše. Koga su našli za prijatelja u Bosni i Hercegovini? Muslimanske ekstremiste, džihad, fundamentaliste. Koga su našli za prijatelja na Kosovu i Metohiji? Teroriste. Koga su sada našli za prijatelja u Ukrajini? Naciste.